Tubahaye ikaze ku makuru agezweho kuri izi saha kuri uyu mugoroba. Mwebwe nshuti zacu zihora zikurikirana ibiganiro byacu nk'uko tubibagezaho buri munsi gatanu kuri gatanu, dore ko cyane cyane twibanda ku makuru avugwa mu burasirazuba bwa Kongo ku ntambara ikomeje guhuza umutwe wa M23 ndetse n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC n'abandi bafatanyabikorwa bazo aribo Wazalendo, FDLR ndetse n'ingabo za SADC zo mu bihugu bitandukanye aribyo Afurika y'Epfo, Malawi, Tanzania ndetse n'u Burundi. Gusa ntitwakirengagiza ko habamo n'abacancuro b'Abarusiya aribo bakoresha intwaro za Kongo karahabutaka ndetse na za drone. Ibi akaba ari byo bikomeje guteza ibibazo muri Nord Kivu ndetse na Nord y'Amajyepfo mu bice byazo bitandukanye, cyane cyane muri teritwari ya Masisi ndetse n'iya Nyiragongo. Ubu intambara ikaba ikomereje mu mujyi wa Sake ndetse yegera mu nkengero z'umujyi wa Goma, dore ko ari byo biteye urunturuntu mu baturage batuye mu mujyi wa Goma. Iyi migwano ikomeje kubera mu burasirazuba bwa Kongo. Kinshasa yafunze imihanda yose ihuzaga gace n'ibindi bice bya teritwari za Kivu ya ruguru. Nk'uko tubikesha ibinyamakuru bitandukanye bikorera muri Kongo, biravuga ko uyu mujyi wa Goma ari nawe mugwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru, unize neza burundu, ukaba udafite uburyo buwuhuza na teritwari 6 ziwukikije. Inyeshyamba za M23 zamaze kwigarura imihanda yose mikuru ijya muri teritwari ya Rucuru, Masisi, Rubero ndetse na Minova. Ibi bikaba bivuze ko nta yindi nzira n'imwe ishoboka kugira umuntu abe yagera mu mujyi wa Goma iva muri ibi bice byari bisanzwe bitunze umujyi. Ubu abagore bakaba basigaye bakora urugendo rurerure cyane kugira babashe kugera i Minova, aho basigaye banyura mu nzira y'ikiyaga cya Kivu kugira bajye gushakisha ibiribwa bibatunga, kuko ubu niyo nzira yonyine ishoboka, ni ukunyura mu kiyaga cya Kivu. Niho honyine hashobora guha amahirwe abaturage ba Goma bakajya hanze yayo. Radio Okapi ivuga ko bitewe n'iyo mpamvu ibiciro by'ibiribwa bihenze mu mujyi wa Goma ku buryo bukabije cyane, ku buryo abaturage batuye mu mujyi wa Goma batishoboye batangiye gushaka ahandi bajya guhigira ubuzima, cyane cyane bambutse mu Rwanda mu mujyi wa Rubavu. Abaturage baturiye uyu mujyi bakaba bari gusaba leta ya Kongo ko yakora igishoboka cyose mu maguru mashya, dore ko ari umujyi utuwe cyane, aho utuwe n'abaturage bagera kuri miliyoni 2 zisaga. Inyeshyamba za M23 zikaba zagose umujyi wa Goma neza, kandi ariho honyine hari hasigaye inzira imwe rukumbi ishobora gukura abantu mu cyaro ikabageza mu mujyi wa Goma. Gusa igihe ibi byakomeza uko abaturage basaga miliyoni 2 batuye muri uyu mujyi bakaba bajya mu kaga gakomeye ndetse harimo kwicwa n'inzara, kuko dore ko ibiribwa baba barakonsoma bituruka hirya no hino mu byaro biba bikikije uyu mujyi wa Goma. Amahirwe yonyine rukumbi basigaranye nuko umupaka ubahuza n'u Rwanda kugeza n'ubu gifunguwe, nubwo ku ruhande rwa Kongo umupaka uri kuba ufunze guhera saa 9 z'amanywa zuzuye.